Dear ladies and gentlemen, super. So we are starting the fourth ISMA Forum. The welcome address will be in English because today I'm representing the ISMA Europe Association, and in our association the official language is English. My colleagues will proceed in our mother language, but please allow me to give you some introduction words. So on behalf of ISMA Europe Presidency and Slovenian Tool and Die Association, I would like to welcome you on the fourth European ISMA Forum. What is ISMA? ISMA is called International Special Tooling and Machining Association, so a branch association founded in 1973 with intention to network and promote stakeholders of the tool and die business, and has been led now for the last 3 years by Slovenia. And today, somehow, we are closing our mission, Slovenian mission in ISMA Europe, hoping that we manage to add some value to ISMA Europe members, toolmakers. Today we are hosting you on ISMA Europe Forum, the regular meeting of stakeholders of tool and die sector, and combining with RT Technology Conference and Slovenian Tool and Die Conference. In 3 days of different topics, presentations and initiatives, more than 400 visitors attended from 9 different countries. We gather in Portorož various people from industry, academic structure, 4 different universities, institutions, and also we invited our Slovenian colleagues who are already retired and were important for the tool and die sector development in Slovenia. So very special welcome to all. A special thanks and welcome goes to Slovenian Minister of Economy, Mr. Stanko Stepišnik, who decided to join us today and be a toolmaker, as he has been for all his life, and support sector according to his possibilities. Why forum? In the invitation letter you received, we wrote about development, the word which has been told 1,000 times a day, as a way of solution, as a universal approach. We should be close to everyone. Today's event is a part of the execution of that strategy, with special focus to actual situation we are facing in Europe. What is ISMA Europe's approach for sustainable development? The effort for continuous development and joint work are the very essence of our organization. ISMA associates European toolmakers and their partners, promoting the understanding of toolmakers' role in the new product and technological process development chain and in the development of the unique business model. The model that handles the effort of constantly innovating work, processes and thinking, as well as a straining investment rhythm. The European tooling industry has been identified as a strategic sector for the growth of the European economy and qualified employment in Europe due to the support in infrastructure it provides for the economy through its high level of multidisciplinary competences and technological know-how. That we called agility on the move, the theme we would like to talk about. Today presentations and discussions shall clarify those words in order to understand
how to improve European overall productivity, innovation, capacity, and business models which realize effectively those strategies. We see now that the future clearly belongs to new technologies and products. People, citizens, expect more and more, and we can say future comes more or less as a standard. Success in SME is often measured by its ability to react quickly, to embrace and then adapt to external change. The agility on the move that is spoken all the time. Two Swedish professors stated very actual saying, published in one of their books, Funky Business. They say, "We believe free drivers are moving us forward into unknown. Changes in technology, institutions, and values. Being closer to all stakeholders in our business, meaning be capable to create and develop relations and values. ISMA count on that and hope that members will respect that in order to use those guidelines as opportunity for growth. Tool and die sector needs fast decisions and strong support of other partners to meet voice of the customer in rather short time. Speed becomes a commodity and standard in our sector." This was reasoning behind inviting the most distinguished lecturers and guests to present their experience, opportunities, and expectation towards our sector at the 4th ISMA Forum here in Portorož. We integrated the forum to the main technology event in Slovenia, RRT Technology Forum, organized by RRT Magazine. The excellent organization and dedicated team have been granted for excellent result we are expecting today in Portorož. Finally, I would like to take an opportunity to thank, first of all, to you to decide and attend on ISMA Forum. Thank you again to Government of Republic Slovenia to show interest in our branch. Thank you Slovenian Tool and Die Association to support us in the organization. Thank you to ISMA office and staff, leading by Mr. Oliveira. And finally, great thanks to outstanding RRT team, leading by editor Darko Švetak and Tomaž Perme, to execute all planned actions on time and as it should be. There is another detail to be told. ISMA Forum will be completely recorded, and all recorded lectures will also be published later on a special Industrial Forum website, meaning that all themas today will be available in a few days on net that you can follow again. We want to assure that all interested can access our voice and message after we close the forum. I wish you productive and pleasant day in Portorož, even wetter become a summer. And as the next speaker, I would like to invite Slovenian President of Tool and Die Association, our close friend, Mr. Branko Bračko, to welcome us. Please. Dober dan, spoštovani gospod minister, predsednik ISMA Evropa, Janez Poje, spoštovani gostje iz tujine, spoštovane kolegice in kolegi, prav lep dober dan, dobrodošlica v Portorožu. Kot je že predsednik ISMA Europe v uvodnem govoru povedal in nakazal, bo danes beseda tekla o potencialu orodjarstva, o pomenu orodjarstva za ekonomijo, ne samo orodjarsko, ampak celotno
evropsko ekonomijo. Jaz bi se v prvi vrsti zahvalil organizatorjem za pripravo tega dogodka in bi zaželel uspešno delo, prijetno počutje v Portorožu in dobre zaključke. Za konec mogoče samo še beseda. Vsi se zavedamo, da je Evropa v eni situaciji, ki ni najbolj spodbudna, vendar bo malo za šalo, malo za res. Tudi Slovenija v tem pogledu ne odstopa, vendar mogoče kot svetov zgled, če bodo, mislim, da smo tu verjetno unikum, orodjarji reševali zadeve tudi na ministrstvih, potem mislim, da smo lahko optimisti in da zremo v bodočnost Evrope in evropskega gospodarstva in industrije pozitivno in smo lahko optimisti, da bomo še naprej konkurenčni na tem globalni tekmi, ki smo ji danes priča. Še enkrat prijetno delo in uspešen dan vam želim. Hvala. In kot prvega govornika dovolite, da predstavim in pozovem, kot že v uvodnem govoru, spoštovani minister, gospod Stanko Stepišnik, orodjar, ki se je odzval na naše povabilo, iskrena hvala in prevzema besedo, da nas nagovori in pove svoje iztočnice oziroma videnje, kako vidi sektor in kako vidi pravzaprav trenutno stanje. Izvolite, gospod minister. Hvala lepa. Hvala lepa. 30 let dela v orodjarstvu je nekako tudi moje oči pokvaril, tako da moram dati očale gor, da lahko kaj preberem. Ampak bilo je prijetno in super delati v tej branži. Spoštovani gospod predsednik Evropskega združenja, spoštovani gospod predsednik Slovenskega združenja orodjarstva, spoštovani visoki gostje, gosti iz tujine, spoštovane gospe in gospodje, spoštovane orodjarke, bolj malih je nekaj, in spoštovani orodjarji. V imenu Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo vam čestitam za to uspešno delo in vodenje Mednarodne zveze za orodjarstvo 3-letnega obdobja, ki se zaključuje tukaj v turističnem Portorožu s 4. forumom ISTMA Evrope. ISTMA je zelo pomembno združenje, ki dviguje in utrjuje orodjarsko dejavnost tako na področju znanja, razvoja, prepoznavnosti in pomembnosti. Združuje več kot 30 orodjarskih združenj celega sveta, preko 8000 podjetij in skrbi za vpetost orodjarstva v razvojne in proizvodne tokove. Svetovna proizvodnja različnih orodij znaša preko 50 milijard dolarjev, verjetno dosti več, ker določene orodjarske dejavnosti niso samostojne in so vpete v različne proizvodne sisteme in predstavlja tudi pomemben delež investicijskega potenciala, ki se vsako leto sprošča na tem svetovnem trgu. Združenje zastopa orodjarsko dejavnost tako na področju statistik, tehničnih vprašanj, izmenjavi informacij, kot dobrih praks, kar je zelo pomembno, izmenjave dobrih praks in tudi na področju bodočih razvojnih usmeritev. V Sloveniji predstavlja ta orodjarska dejavnost pomemben delež industrije, predvsem v tistem delu, kjer je pomembno znanje, inovativnost, konkurenčnost in uporaba sodobnih tehnologij, organizacij in sistemov. V razvojnih in strateških dokumentih Slovenije, v razvojni strategiji Slovenije, industrijski politiki Slovenije in sektorskih politikah Slovenije ima orodjarstvo pomembno mesto kot izbrana primerjalna prednost. To je pomembno za spodbude, ki jih država izvaja in načrtuje
tako iz razvojnega, finančnega kot bančnega vidika. V Sloveniji imamo kar nekaj mehanizmov za spodbujanje dejavnosti, ki temeljijo na znanju, izvozu, zaposlenosti z visoko dodano vrednostjo in uporabo najnovejših tehnologij. V pripravi so trenutno razni mehanizmi preko SID banke za spodbujanje predvsem razvoja in raziskav malih in srednjih podjetij, za tehnološko prenovitev, za tehnološke investicije in pa financiranje obratnih sredstev, kar je danes izredno pomembno ob tem finančnem krču. Ta, bi rekel, mehanizem oziroma shema finančna bo za slovenski prostor za mala in srednja velike podjetja v višini 500 milijonov evrov in pa 1 milijarda za kapitalsko prestrukturiranje tistih podjetij, ki so uspešna, izvozna, imajo razvojno-raziskovalno potencial, imajo konkurenčen proizvod, imajo trg in kupce, imajo pa zelo neustrezno kapitalsko strukturo. To je posledica privatizacije po letu 90, ker se je večina podjetij privatiziralo s premalo lastniškega kapitala, s preveč dolžniškega kapitala, krediti. V nadaljnjem razvoju teh 15 let so podjetja želela postati konkurenčna v Evropi in svetu in zopet je bilo treba najemati kredite za posodobitev tehnoloških procesov, za razvoj raziskave. Sled tega so določena podjetja že na meji likvidnostne pasti. To pomeni, da je premalo denarja za obratna sredstva, za razširitev proizvodnje oziroma preprosto na kratko za utrditev slovenskega gospodarskega sistema, da postane trajen, trden partner tujim gospodarskim sistemom. Na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo in v različnih skladih, ki ima Slovenija, te bomo skušali združiti v bodoče v zelo kratkem času, kot je Ribniški sklad, Slovenski podjetniški sklad, Ekološki sklad, tudi Kmetijski sklad, ki je razširil svojo dejavnost, da lahko kmetije tudi gredo na strojno področje, kar je mogoče dobro ali pa ne. In drugih organizacijah, kot je na primer Spirit, ki združuje, bi rekel, prejšnje organizacije, kot so STO, TIA, Tehnološka inovativna agencija za inovacije, konkurenčnost, podjetnost, so v teku in se zaključujejo bi rekel, vse te organizacije imajo na razpolago te razne mehanizme za spodbujanje konkurenčnosti in imamo v Sloveniji tudi kar mnogo teh javnih razpisov za spodbujanje izvoza, zaposlovanja, promocije, razvoja raziskav, zaposlitev mladih strokovnjakov ter uvajanja novih tehnologij, znanj in spoznanj. Predvsem je pa pomembna naslednja finančna perspektiva 2014-2020, obzorje, poznate 2020, 80 milijard namenjenega denarja iz Evrope za razvoj in raziskave. In tu je predvsem pomembno, da se združujete in krepite svojo absorpcijsko sposobnost, da boste lahko kandidirali na teh javnih razpisih. Takšno združenje, kot je recimo današnje, je velika priložnost, da si poiščete bodoče projektne partnerje, da se z njimi spoznate in da je potem vez pri skupnem nastopanju, ker veste, da mora biti najmanj 3-4 ali več podjetij iz različnih držav pri teh javnih razpisih. Zato je zelo pomembno, da se spoznate in da se lahko to hitro povežete in dejansko nastopate pri črpanju teh sredstev, ki so namenjene za povečanje konkurenčne sposobnosti. Pri vašem delu vam želim predvsem ustvarjalnost, izmenjavo dobrih praks, spoznanje, da je orodjarstvo v celotni verigi dodane vrednosti, se pravi od razvoja, raziskav, načrtovanja, izdelave, testiranja in vzdrževanja, je najbolj pomembno znanje. Strokovnost, inovativnost, motiviranost ter predvsem sposobnost človeških virov, človeškega kadra. Tega ne smemo pozabiti. To je bolj pomembno, kot pa nakup neke nove tehnologije. Hvala in veliko uspehov vam želim.